Then after that dia panggil saya, telefon, dia kata, okay, Mr. Gurmeet Singh, we have reviewed all the tapes. You've been selected. Macam mana cerita you boleh masuk dalam mainstream? So 4 tahun lepas kan dia telefon saya lah. Dia Okay. kata, remember me, Haw Villa, saya producer, datanglah untuk audition. Datanglah. Saya pergi studio. Tak pergi studio. Saya pergi TV station. Okay. Tak Media masuk Corp. pun. Taxi stand saja. Okay. Ada kamera. Dia producer kat, okay, kau diri sini di taxi stand. Okay, audition. Tak masuk. Dekat Belakang kamera. Betul, tak ada respect, betul lah. Engkau diri sini, depan kamera. Okay, 30 second engkau cakap pasal kau. 30 second. Okay, hello, I'm Gurmeet Singh, blah blah blah. Sekarang 30 second engkau pretend ada macam celebrity on your right. Engkau interview dia. Oh, hello, hi, welcome to Singapore, blah blah blah. Okay, thank you very much. We'll call you. Itu je. Itu saja. Itu je. Lepas tu dia after I don't know how many days ke how many weeks kan dia panggil saya. Okay, engkau shortlisted. Sekarang boleh masuk dalam. Baru boleh masuk. Masuk dalam. Okay, masuk dalam. Bila sampai sana kan, alamak, sampai jantung jatuh. Sebab ada banyak audition ni kan. Okay. Wah, semua handsome lah, tall lah. Betul tinggi. handsome. Oh, lagi handsome lagi. Saya macam okay lah, aku okay lah, average lah. Tapi ni semua model-model dah. Perempuan semua rambut panjang-panjang. Wah, dia punya rambut kan flowy tau. Tak ada angin pun flowy. Sendiri punya angin. So aku ingat mesti aku tak boleh Tak lepas lah. tak lepas tak. Standard sama aku semua tinggi-tinggi, semua handsome. Mestilah okay, tapi aku buat je, aku buat my best. Dah habis, okay, thank you, bye bye. Then after that dia panggil saya, telefon, dia kata, okay, Mr. Gurmeet Singh, we have reviewed all the tapes. You've been selected.